twongeye kubaha ikaze muri sport update z'uyu munsi. Umunsi turahera ku nkuru y'akababaro aho umukinnyi w'Umunyaportugal Diogo Jota yaguye mu mpanuka y'imodoka mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Espagne, aho ni mu ntara ya Zamora, aho yari n'umuvandimwe w'imyaka 26 ari we Ander, aho yaguye mu mpanuka aho yari ari mu biruhuko. Bibita ko no mukinnyi Diogo Jota yaramaze ibyumweru 2 byonyine akoze ubukwe hamwe n'umukunzi we. Akaba ari inkuru ikomeje gushengura imitima y'abantu batari bakeya mu mpande zitandukanye z'isi. Dukomeza kwihanganisha umuryango w'abakunzi ba Liverpool, abakunzi ba Portugal ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru bose ku isi. Amakuru yacu tuyakomereze mu ikipe ya Rayon Sports, havugamo amakuru menshi agiye atandukanye nyuma y'uko abayobozi bakomeje kutumvikana ku myanzuro imwe n'imwe irimo gusinyisha abakinnyi bamwe na bamwe, barimo Serumbogo ari Omar uheze kongera amasezerano, aho bamwe mu bayobozi ba Rayon Sports bavuga ko uwo mukinnyi atarakwiye kongererwa amasezerano. Ibyo kandi byabujije ikipe ya Rayon Sports ko kuri wa kane izakwerekana abakinnyi bakomeye cyane herutse gusinyisha yarangiranyije nabo, ari bo umuzamu Kuyate Umunyamali ndetse n'umukinnyi w'Umunyamaroc ukina asatira ari we Mohamed Ashiri. Dukomeje n'andi makuru menshi agiye atandukanye nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sports itangaje y'uko ibiganiro byayo na Yanga bigeze kure kugira ngo rero ko ikipe ya Yanga yamanuka i Nyarugenge kugira ngo bafatanye kwizihiza umunsi mukuru wa Rayon Day. Ikipe ya Yanga na Rayon Sports ibiganiro bikomeje kugenda bigura intege. Ikipe ya Rayon Sports yatangiye gutekereza andi makipe arimo ikipe imwe muri Zambia cyangwa se Vipers yo mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, nyuma y'uko batekereza ko ibiganiro biramutse byanze burundu ikipe ya Yanga, aho ikipe imwe muri iyo ngiyo yamanuka ikaza i Nyarugenge bagafatanya kwishimira ibyo birori bya Rayon Day, aho hazaberamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Dukomeje n'andi makuru menshi yagiye atandukanye, twerekeze mu ikipe ya APR FC Nyamukandagera mu kibuga kikarasa imidudu. Turavugamo byinshi, imiteguro irakomeje kuri uyu wa gatanu itariki z'ukwa karindwi, aho bafite ibirori by'akataraboneka bise APR ku ivuko, bizabera ku Murindi wa Byumba, aho hazaberamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo kumurika ibikombe APR yagiye itwara mu myaka 32 igiye yashize ishinzwe, aho bazerekaniramo staff yose bazakoresha ndetse n'igishushanyo mbonera cya stade APR FC yiswe Ikirenga izubakwa hariya mu karere ka Rulindo Ishyorongi. Akaba ari ibirori bitegerejwe amatsiko menshi cyane, by'umwihariko abakunzi ba APR FC, abakunzi b'umupira w'amaguru, bakaba ari ibirori bahanze amaso cyane. Tuvuga ko ikipe ya APR FC yamaze gutangira imyitozo, aho yatangiye idafite abakinnyi babiri b'abanyamahanga ari bo Brini Watara ndetse n'umukinnyi Mohamed Awo wamaze gusinyisha mu minsi yatambutse. Dukomeje n'andi makuru menshi yagiye atandukanye. Igikombe cya Super Cup cyamaze kwimurwaho, cyari kuza ku itariki 2 z'ukwa munani, cyamaze gushyirwa ku itariki 8 z'ukwa munani, aho ikipe ya Rayon Sports izacakira na muri ikipe ya APR FC. Akaba ari umukino ukomeje guhangwa amaso ndetse no kuvugisha benshi cyane. Ngayo nguko byinshi byavugwa muri siporo, igihe mwari muri kumwe yari Izayi. Mbibutsa umunyarwanda subscribe kugira ngo tubane mu biganiro byinshi biri imbere, kandi dukomeza kwihanganisha abasportif, umuryango mugari wa Liverpool, umuryango mugari ndetse n'igihugu cya Portugal ndetse n'umuryango by'umwihariko wa Diogo Jota. Ukomeze kwihangana, ukomeze kugira amahoro y'Imana.